Kador Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hadirin kecing hab jok ni kali Riat Rngaiñ hakamiyat jok kalai teri unailar arja pesan kila dan ru buntli kali kibalajan hab hakni kejo kerian pat kadau kedai namar baka surok kalong kababeng henrei la pom pendekut no ya kesurok kham namar baka dang ya kecing sna henrei shwaban poi sakabenta bala pom pendekut om shim lakier bat om shim labu sign board AA bat dei nakni kadau bagi babun ki kali ki board bet ya kini kesurok henrei kadai penban kesurok kabayalam syariat ki nongnya kali ki bana kathan penusla ki baju ya lenti man kasngi kila tip ya kini komta kila ban kiar ni banyak antat lakadai min sni ne min met henrei nak benta ki nongnya ki bom jumlian banyak ki shuyap kumbajai ki sangut ki balayap hakamet jong kasngi uble Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 10,000 hadu 100,000 tingka menta philaban yo hagador lai 10,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 10,000 seneng pinyo tang san 10,000 tingka amtang kata kawei ki sopti kadai kawei ki design tang naka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mod pran pho no menta hau khandai saw lai riusan pra hinyo lai pra